čuli ovih dana, imamo pasivne naše suradnike koji kao i kojima se obratimo i svi nam kažu u redu, bravo, super, može, da, zapravo niko ništa ne poduzima i samo budemo kao mrtvo slovo na papiru, mislim i ciljane grupe nas su zapravo prije svega učenici naše škole, znači javne ustanove gimnazije Živinice, plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca, građani Živinica i zapravo po meni najvažnije su starije osobe. Naši očekivani rezultati su podignuta svijest o čistom zraku prvo učenika gimnazije Živinice i građana Živinica, zdrav život, daljinsko grijanje, gradnja parkova, politika zelenog rasta, turizam, zaobilaznice, povećanje biciklističkih i pješačkih zona, suradnja sa donatorima, prizemna ventilacija i inicirano donošenje plana. Dobro, vi imate puno rezultata koje ne mogu da se dostigne kroz ovaj projekt. Znači, vi treba da vidite koji rezultati se mogu postići vašim angažmanom. Znači, reducirat ćemo. Što se aktivnosti imamo još. Naše aktivnosti bilo bi obilaženje, edukovanje predškolskih, osnovnih i srednjih škola, pošto su Živinice veoma zbijen grad i mi smo to mogli izvršiti jer blizu su nam škole. Također postavljanje mjerne stanice u dvorištu naše škole, anketiranje građana, održavanje sastanaka sa predstavnicima gradskih vlasti, medijsko informisanje građana o stanju kvalitete zraka i umrežavanje sa nevladinim organizacijama koje se brinu o zaštiti okoline. Ovo se odnosi baš na to da nas 3 te škole da to izvršimo zajedno na području Tijeka. Imate li neke korake, jeste li razmišljali kako ćete raditi zajedno? Pa eto, nismo još to, ali dogovorit ćemo se. I evo ovim putem htjela da iskoristim priliku. Mi radimo na realizaciji projektnog plana Jedno dijete, jedno drvo, pa da predložimo i ostalim gradovima. Radilo bi se o tome da svako novorođenče dobije svoje drvo. Pa eto, to je jedan prijedlog ideja za ostale gradove. Kako se može povezati uz ovaj pošumljavanje?